ibihe byiza nshuti bakunzi ba Darwin Sport Zone, nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muri hose mukomeje kugenda mumererwa neza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa mbere, twatuje kuganira sport byaraye bivugwa ku munsi w'ejo, byiriwe byaramutse muri iki gitondo. Nakomba ngiye kugenda mbikugezaho kugira ngo weekend bari nini ibarabamo ibintu byinshi cyane, byero ko turaza kugenda tuganira byinshi cyane byabaye muri ligue zigera kuri 5 zara ku mugabane bwo ni La Liga Santander, iyo bita Serie A, iyo bita Ligue 1 ndetse Bundesliga, tibagiwe na championa iryoje kurusha izindi ara ku mugabane wawe ndetse no kwisi ya rurema muri rusange. Ubwo ni Premier League kabisa, ubona ko yari yagarutse muri weekend, ubona ko hari match nyinshi cyane, ubona ko harimo rwose bato hatari tayari. Rero ndaza kugenda nkugezaho uko standing ihagaze cyangwa table, uko amakipe agiye ahagaze ara ku mugabane burayi muri zo ligue zigera kuri 5, byo ariko ngende nganira kuri Premier League. Urako rwose harimo bato ikomeye cyane. Amakipe arimo Liverpool akomeje kugaragaza yuko afite icyo ashaka, na ikipe ya Manchester City yo ngo ntabwo izi icyo ashaka nyuma yuko imaze kugira imikino ine muri Premier League igenda ikubitwa bikomeye cyane. Ni ikipe rero ku mugora twabonaga ko yagayikaga imbere y'ikipe ya Liverpool The Hawks, hari imbere y'abafana ba Liverpool The Hawks, Anfield Road ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane turaza kugenda tubiganiraho. Tuvuge ku ikipe ya Arsenal The Gunners, nayo imerewe neza cyane. Ubu tuvugana iri ku mwanya wa kabiri, ricaye iratuje kabisa, imeze neza cyane, ndetse n'andi makuru cyane abagenda training ara ku mugabane burayi. Tuza kugenda inyagukira kugira ngo ukomeze umererwe neza. Rero aho rero hose abari mu gihugu cyacu Rwanda, ahantu hagiye hatandukanye, umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, abantu muhereye mu bihugu by'ibituranyi Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda na Congo DRC, mbasuhuza cyane babwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane kabisa. N'abandi mugiye muri ahantu hagiye hatandukanye mu nguni zose z'isi, mukomeza kumererwa neza cyane. Rero mbabwira ngo Darwin Sport Zone rwose ni intego kugenda tubagezaho amakuru y'imikino menshi cyane, dore ko abari hari menshi cyane tuba tugiye kugenda tuganiraho, turagenda tuganira byinshi cyane kuko nabikubwiraga kugira ngo nimba uri mushyashya kuri channel yacu, genda ukanda subscription, like, share na comment kugira ngo ukomeze wagura umuryango wacu kabisa, ubone ko rwose tugende twishima. Dufite intego kuzuza 2000 muri uno mwaka kabisa, ni ukwezi kumwe rero gusigaye, turi ku itariki 2, turi mu mpera z'umwaka. Mukomeze mwiyandikishe muri uno muryango mugari kugira ngo mujye mubona byinshi cyane byiza kabisa tugenda tubagezaho nk'uko bisanzwe. Rero uri gukurikirana Jean Baptiste, ubu ugenda ukugeza amakuru menshi cyane yari ku mugabane burayi, mu gihugu cyacu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika, dore ko mbanya afite menshi cyane kugira ngo rero n'ugenda ucikwa. Niyo mpamvu ngenda kugira ngo komeze kuri subscription, like, share na comment kabisa kugira ngo dukomeze twibanire, ukomeze umererwe neza cyane. Aho uri hose ugira intangiriro nziza z'icyumweru, ubona ko tugiye gutangira twiganirira sport kabisa. Ndatangira kugira ngo fixtures zari zirara rwose muri Premier League ndetse n'izindi ligue zigera kuri 5. Ndahera rero ku munsi wo kuwa gatanu, hari match rero, ubona ko championnat zagarutse nyuma yuko amakipe agiye atandukanye yaravuye mu cyo bita UEFA Champions League, andi ari muri UEFA Conference League, ari nako andi yari muri Europa League yaravuyeyo. Kwava nk'ikipe ya Manchester United yari yitwaye neza, itsinda ikipe ya Bordeaux umukino wa mbere wa Ruben Amorim, atsinda rwose ibitego 3-2, ubona ko yari ameze neza cyane. Akomereje rero muri weekend ku mugoroba twagenda tubona atsinda ikipe ya Everton ibitego bigera kuri 4. Byose ndaza kugenda kubimbigaruka nuze kugenda ucikwa. Ndatangira nkubwira yuko ku munsi wo kuwa gatanu kabisa watangiye nkubwira ko rero kuwa gatanu tariki 29 z'ukwezi kwa 11 hari match nyinshi cyane zari zirara muri ziriya ligue zigera kuri 5 muri Premier League. Rero mu mukino umwe rukumbi, ikipe ya Brighton Hove Albion ku isaha ine yakiraga ikipe ya Southampton, ubona ko bagendaga banganya igitego 1-1, ari nako muri La Liga Santander yari yagarutse ikipe ya Mallorca yitwara neza, itsinda ikipe ya Valencia ibitego bigera kuri 2-1, ari nako muri Bundesliga ikipe ya St. Paul yakinaga n'ikipe ya Host Kiel, ikipe ya St. Paul itsinda ibitego 3-1. Cagliari itsinda Hellas Verona yari rwose muri Serie A, ubona ko rwose ni Hellas Verona ikomeza kugenda ikubitwa. Ari nako muri Ligue A ikipe ya Reims yatsindwaga n'ikipe ya Lens ibitego bigera kuri 2-1.
ibitego 2-0. Ndakomeza rero nkubwira yuko shampiyona akomeza ku munsi wo kwa gatandatu kabisa. Hari umukino muri Premier League hatari abafana b'ikipe ya Arsenal de Gunners bari bategereje kureba ko ikipe ya Arsenal de Gunners nyuma y'uko rwose yari yavuye muri UEFA Champions League inyagiye ikipe ikomeye cyane yari ya Sporting Lisbon yari imaze iminsi yigira akara hakajya ku mugabane w'Uburayi. Ni ikipe yari imaze imikino myinshi cyane itaratsindwa, rero agenda uwo bita Mikel Arteta inyagira ibitego 5-1, ari nako yaje muri Premier League rero ahura n'ikipe ikomeye cyane ya West Ham. Rero bibazaga ati ese biraza kuba bigenda bite, ni ikipe ya Arsenal de Gunners iraza kubikomeza muri forume zo gutsinda cyangwa iraza kugenda ikubitwa cyangwa inganye. Rero ikipe ya Arsenal de Gunners yaje isubiza neza cyane dore ko rwose umukino waherukaga wabahuzaga n'ikipe ya West Ham ubundi bari banyagiye ibitego bigera kuri 6. Ni nako rero baje bajya ku kibuga cya West Ham batsinda ibitego 5-2 kabisa, babifashwemo n'abagabo bakomeye cyane harimo umugabo bita Bukayo Saka. Martin Odegaard wagarutse atsinda igitego cyiza cyane kuri penalty imbere yuko uwo bita Gabriel Magalhaes kuri passe ya Bukayo Saka ku munota wa 10 yari yamuteretsemo passe. Gabriel Magalhaes atsinda igitego cyiza cyane cya mbere cy'ikipe ya Arsenal de Gunners. Uwo bita Alejandro Trossard atsinda igitego cya kabiri kuri passe bita Bukayo Saka. Bukayo Saka akomeza kwandika amateka yari ku mugani avuga ko ari we mugabo rero umaze gutanga assist nyinshi muri no season. Ubona ko rero yandikaga assist ye rwose, ubona ko ameze neza cyane, assist zigera kuri 2 muri no match. Martin Odegaard kuri minota 34 yatsindaga igitego cyiza cyane kuri penalty, ariko Kai Havertz umudage atsinda igitego cyiza cyane kuri passe bita Alejandro Trossard. Ibitego biba 4, ubona ko byari byiza cyane ku kipe ya Arsenal de Gunners. Ku minota 38 ngo bita Yohan Bissaka atsinda igitego cyiza cyane cy'imozambarira, ubona ko yarameze neza cyane ku ruhande rw'ikipe ya West Ham. Ikipe ya West Ham ku minota 40 Ivan bita Emerson kabisa yatsindaga igitego cya kabiri. Benshi cyane baravuga ngo ikipe ya Arsenal de Gunners baba bagiye kuyishyura dore ko ibitego byari bimaze kuba 2-4. Ku minota 45 kabisa wo bita Bukayo Saka kabisa ibitego bitana arabyandika neza cyane kuri penalty, ubona ko rwose byari bimeze neza cyane. Mugabo bita Bukayo Saka aba man of the match muri no match dore ko yari yamaze gutanga assist zigera kuri 2 atsinda igitego cye kuri penalty. Ubona ko rero ikipe ya Arsenal de Gunners akomeza kugenda yishyira mu bicu, ubu yicaye ku mwanya wa kabiri kabisa imeze neza cyane dore ko rwose yamaze kwandika amanota agera kuri 25. Ubirarushwa n'ikipe ya Liverpool de Cox amanota agera ku 9 dore ko ikipe ya Liverpool de Cox ari iri ku mwanya wa mbere nyuma ko yatsindaga ikipe ya Manchester City ibitego 2-0 ifashwe no bita Mohamed Salah Gahri munya Egypt ukomeye cyane kabisa, akomeje kwandika amateka anaheka ikipe ya Liverpool de Cox bikomeye cyane dore ko muri match zigiye zitandukanye n'umunya Egypt ari we ukomeje kugenda ayiheka ubona ko ameze neza cyane. Ubwo rero byatumaga ikipe ya Arsenal de Gunners bayisigamo amanota agera ku 9 dore ko ikipe ya Liverpool de Cox ifite amanota 38 naho ikipe ya Arsenal de Gunners ikaba ifite amanota agera kuri 25. Kuri uwo mugoroba rero hari imikino myinshi cyane kabisa na muri Premier League dore ko rwose ikipe ya Brentford ku musayi saa 11 yakinaga n'ikipe ya Leicester City. Ikipe ya Brentford itsinda ibitego 4 kuri kimwe. Ikipe ya Leicester City Crystal Palace inganya n'ikipe ya Newcastle United igitego ku 1-1. Ikipe ya Nottingham Forest yatsindaga ikipe ya Ipswich Town, ndetse ikipe ya Wolverhampton Wanderers yanyagirwa n'ikipe ya Bournemouth ibitego 4-2. Arsenal de Gunners nkuko nabikubwiraga ku isaha saa 12 yakinaga ni Arsenal de Gunners yatsindaga ikipe ya West Ham uko nabikubwiraga ibitego 5-2. Bitani ikomeza muri Liga Santander habaga surprise kabisa, ikipe ya FC Barcelona ikomeje kugenda itsindwa dore ko ubwo bavuye mu icyo bita international break imaze gutakaza ku mikino bigera kuri 2 dore ko rwose umukino umwe yabanje kugenda ihunganya. Ubwo ni umukino bakinaga n'ikipe ya Celta Vigo ibitego bigera kuri 2-2. Ni nako kandi ikipe ya FC Barcelona yakiriye no mukino rero muri weekend ku wa gatandatu yakiraga ikipe ikomeye cyane ya Las Palmas rero ibaterekamo ibitego 2-1. Igitego rukumbi cyo bita Rafinha Berero umunya Brazil, ubona ko rwose n'umutoza Hans Flick ubona ko difference arimo aragenda yigabanya hagati yayo n'ikipe ya Real Madrid ku mugoroba yanitsindiraga za kugenda mbigarukamo dore ko bamaze kumurusha inota rimwe uwo bita Carlo Ancelotti amanota 38, ikipe ya Real Madrid amanota 33. ari nako ikipe ikomeye cyane ya Atletico Madrid nayo iri hafi aho ngaho taza kugenda mbigarukaho. Kuri uwo munsi rero ku wa gatandatu ikipe ya Celta yo bita Deportivo Alaves yanganyaga n'ikipe ya Leganes igitego 1-1. Espanyol itsinda ibitego 3 ikipe ya Celta Vigo kuri 1. Ikipe ya Atletico Madrid
Madrid ifashwe n'umunya Argentine nta wundi no bita Julian Alvarez kabisa ibitego 5-0 kabisa atsinda ikipe ya Real Valladolid. Natani komeza muri Bundesliga ikipe ya Wolfsburg yatsindaga ikipe ya Bochum igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Freiburg yatsindaga ikipe ya Borussia Mönchengladbach ibitego 3-1 ari nako ikipe ya RB Leipzig nyagirwaga bikomeye cyane ikipe ya Wolfsburg ibitego 5-1 batsinda Leipzig ara mu rugo. Ni ikipe ya Leipzig barakutamenya ikibazo ifite kabisa muri no Miss Derecom ikomeje kugenda igayika. Ikipe ya Union Berlin yatsinwaga n'ikipe ya Bayer Leverkusen n'umutoza Xabi Alonso ibitego bigera kuri 2-1 ari nako ikipe ya Werder Bremen yanganyaga n'ikipe ya Stuttgart ibitego 2-2. Ikipe ya Borussia Dortmund ara mu rugo inganya ikipe ya Bayern Munich ubona ko ikipe ya Bayern Munich yishyurwaga n'umugabo ukomeye cyane ta Jean-Marc Musiala umwana w'imyaka 20 yifujwe n'ikipe ya Manchester City ndetse ikipe ya FC Barcelona yaramwifuje ndetse n'amakipe arimo Manchester United ubona ko rero yagendaga inganya kabisa inganya kuri no mugoroba kwa gatandatu hariya muri Serie A umukino wa mbere wabaga rero umukino wahuzaga ikipe ya Como yakinaga muri ikipe ya Monza ndetse ikipe ya Como irimo wa mwana w'umunya Argentine kabisa bamwita Nico Paz banganyaga n'ikipe ya Monza igitego 1-1 ari nako ikipe ya AC Milan yatsindaga ikipe ya Empoli ibitego 3-0. Ikipe ya Bologna itsinda ibitego 3 ikipe ya Venezia kubusa kabisa. Ikipe ya Lens ara mu France ubwo nagiye muri Ligue 1 ikipe ya Lens yatsindaga ibitego 5-0 ikipe ya Saint-Etienne anako ikipe ya Brest itsinda ibitego 3 ikipe ya Strasbourg ari nako Paris Saint-Germain yanganyaga n'ikipe ya Nantes. Ikipe ya Nantes kabisa banganye igitego kuri kimwe ubona ko n'ikipe ya Nantes ikunda kugora ikipe ya Paris Saint-Germain kabisa banganyaga rero igitego kuri kimwe ubona ko byari igitego 1-1 ubona ko nuko byari bihagaze ku munsi wa gatandatu. Rikamite nikomereza na championnat ko zagendaga zigenda ku munsi wo ku cyumweru kabisa Derecom naho hari imikino myinshi cyane ku munsi w'ejo tariki ya mbere kabisa ubona ko hari match rukumbera muri Premier League yaritegerejwe n'abantu benshi cyane. Ikipe ya Liverpool de Cox yakiraga ikipe ya Manchester City yo ndaza ngende nyigarukaho ariko ndahera ku ikipe ya Chelsea the Blues yakinaga n'ikipe ya Aston Villa benshi cyane bibaza ngo ese ikipe ya Chelsea the Blues iraza kuba itsinda ikipe ya Aston Villa ifate umwanya wa mbere cyangwa se iragenda ikomeza kugenda ifate umwanya wa kabiri dore ko ikipe ya Aston Villa yari ku mwanya wa kabiri kabisa byasaga n'ibijya kunganya amanota mbere yuko bakina umunsi wabo wa Premier League rwose ubona ko bageze ku munsi wa 13 wa championnat kabisa. Rero ni ikipe ya Chelsea the Blues yakinaga izi neza ko niramuka itsinzwe ikipe ya Manchester City komeza kuyirusha inota rimwe cyangwa bikaba byashoboka ko ikipe ya Manchester City komeza yanatsinda ikagenda ibashyiramo difference y'amanota agera kuri 3. Rero ni ikipe ya Chelsea the Blues yazaga rwose subiza ibibazo benshi cyane bibazaga by'uko abafana b'ikipe ya Aston Villa abafana b'ikipe ya Chelsea the Blues ndetse n'andi makipe yari ku mugare barabyumva kari muri Big 4 ubona ko rero ni ikipe ya Chelsea the Blues yatsindaga ibitego 3-0 ifashijwemo no mwana muto cyane w'umunya Senegal bita Nicolas Jackson yatsindaga igitego cyiza cyane cyakubise deuxième poto kifungira mu yindi poto ya ruguru kabisa ubona ko batsindaga ikipe ya Aston Villa. Ikipe ya Aston Villa yari maze iminsi merewe nabi komeza kugenda itsindwa kabisa. Ikipe ya Aston Villa mu minsi yashize yari muri Big 4 ariko ubu tuvugana igeze ku mwanya wa 12 ubona ko no mutoza Unai Emery aragenda hirwa cyane kabisa. Ni umutoza watangiye ukomeka muri UEFA Champions League atsinda imikino 3 benshi cyane baravango ikipe ya Aston Villa muri no mwaka rwose iratanga ikiza kubona ko igeze ku mwanya wa 12 mu gihe yageze ku ishapiro gera ku munsi wa 7 ari ku mwanya wa 2 ijya ku mwanya wa 3. Aston Villa ubona ko ikomeje kugenda rwose yimanukira agenda yigana mu makipe ari ahantu habi kabisa ari ahantu habi ubona ko igeze ku mwanya wa 12 n'amanota 19 ubona ko ni ikipe ya Aston Villa bitema biragenda neza cyane. Chelsea the Blues rero nakosa igomba gukora kabisa nkuko nabikubwiraga ifashijwemo n'umunya Senegal Nicolas Jackson ari nako bita Enzo Fernandez umunya Argentine nabatsindaga igitego cyiza cyane. Umwana rero ukiri muto bita Jermaine Palmer kabisa atsindaga igitego cyiza cyane ushoti rwiza cyane kabisa umuzamu ntiyamenya nuko bigenze ubona ko yirameze neza cyane muri parafo kabisa atsinda igitego cyiza cyane yandika igitego cya gatatu cy'ikipe ya Chelsea the Blues. Ikipe ya Chelsea the Blues n'umutoza Enzo Maresca abatahana amanota 3 batyo ubu rero bari ku mwanya wa 3 kabisa ameze neza cyane nyuma ko rwose ikipe ya Son de Ganazi bari ku mwanya wa 2 banganya ibitego banganya imikino byose barabinganya kabisa n'amanota barayanganya ubona ko ni ikipe ya Son de Ganazi nyiri imbere kubera ko ari alphabet A ni ikipe ya Chelsea
de Blues urumva ko abanza ikipe ya Arsenal de Ghana nyine ariko byose cyane barabinganya muri Premier League nako bamerewe neza cyane n'umutoza Enzo Maresca komeze kugenda rwose yitwara neza mu bisi yashize twabonaga ko ava ko we yifuza ko yafashe ikipe ya Chelsea de Blues akayigumisha muri Big Four projet z'igikombe cya championnat we ntazifite ariko ubu ngubu bwo abafana b'ikipe ya Chelsea de Blues bashaka batangira kugenda barako n'igikombe cya championnat bari favori dore ko ikipe ya Liverpool de ko kisigarusha amanota 9 iramutse itakaje imikino igera kuri 3 bahita bayifata ubona ko rero ikipe ya Chelsea de Blues rwose imaze kujya mu byizera abafana b'ikipe ya Chelsea de Blues bamerewe neza cyane ndahita nikomeza rero n'imikino baga ku munsi w'ejo hari ikipe ya Manchester United uko nabikubwiraga nayo yakiraga kuri no saha ikipe ya Everton ikunda kugura ikipe ya Manchester United ikipe ya Manchester United irimo umugabo ukomeye cyane w'umunyaportugal w'imyaka 39 ubona n'uwo bita Ruben Amorim mutoza mucyacya uno ni match ya gatatu yana mu ikipe ya Manchester United amaze gutsindamo imikino 2 anganya umukino umwe dore ko ari rwose yaje ku itariki 24 anganya ikipe ya Ipswich Town yayisuye mu rugo igitego kimwe kuri kimwe akomezaho ajya muri UEFA Europa League atsinda ikipe ya Bodo Green ibitego bigera kuri 3-2 akomereje rero atsinda ikipe ya Everton ikunda kugora ikipe ya Manchester United abifashijwe n'umugabo ukomeye cyane bita Marcus Rashford kabisa ku minota 34 gusa yari yateretsemo igitego cyiza cyane nako uwo bita Joshua Zirkize yatsindaga igitego cyiza cyane kabisa benshi cyane bamwe bavuga ko uno mugabo ko mu gihe anashaka kwerekeza mu ikipe ikomeye ya Juventus de Turin kuntizanya cyangwa akamutiza akaba yamugurisha mu ikipe ya Juventus de Turin dore ko imwifuza cyane ariko n'umugabo ukomeye cyane yatsindaga ibitego 2 ku mugoroba kabisa ubona ko yari ameze neza cyane Joshua Zirkize Marcus Rashford rero nawe unezerewe cyane ubona ko benshi cyane bavuga ko ikipe ya Manchester United babangamirwaga n'umugabo ukomeye cyane mu Holland wo na undi ni Erik ten Hag ikipe ya Manchester United dore ko iri mu byizere kabisa dore ko imaze gutsinda imikino myinshi cyane ubwo bita Erik ten Hag yagenda gasoka ubona ko ikipe ya Manchester United itaratsindwa n'umukino n'uwe nyuma yuko bita Erik ten Hag yasokaga ubona ko rero no kuba abakinnyi batishimye bishobora gukonta ko ikipe yagenda yitwara nabi ese turagenda tuvuga ko no kwa Pepe batishimye turaza kugenda tubigaruka twagera ku ikipe ya Manchester City rero uwo bita Marcus Rashford ku minota 46 babifashijwemo n'uwo bita Amadi Diallo yamuherezaga pass aterekamo igitego cyiza cyane ari nako umugabo ukomeye cyane bita Joshua Zirkize uwo bita Amadi Diallo yagendaga yongera kumuhereza pass kabisa ku minota 34 aterekamo igitego cyiza cyane kibi igitego cya 4 cy'ikipe ya Manchester United ari nako kibi igitego cya 2 cyo bita Joshua Zirkize uwo bita Amadi Diallo yitwara neza atsinda ibitego bigera kuri 2 uwo bita Bruno Fernandes nawe watanze assist zigera kuri 2 umugabo rwose uri mu bihe byiza cyane ndetse ari kumwe n'umugabo ukomeye cyane mwene wa Portugal Ruben Amorim no mugabo rero wagaragazaga ko atishimye hari mu ikipe ya Manchester United nyuma ko habwa ikarita z'imituku zigera kuri 2 mu bihe bitandukanye by'imisi yegeranye ubona ko rero ni umugabo utarishimiraga yuko bita Erik ten Hag hariya ariko ubu rwose arishimye n'umugabo wongeye kugaruka muri form kabisa bita Bruno Fernandes Luis Miguel kabisa umeze neza cyane ugenda utsinda ibitego bigiye bitandukanye ama-assist arimo aritwara neza cyane yasubiye on top ikipe ya Manchester United navuga ko amakipe arahura nayo baraza kugenda yumva reko rwose no muri weekend baraza ko bakina n'ikipe ya Arsenal de Ghana zinza kugenda bigarukaho reka rero ngubwire ko ikipe ya Manchester United nyuma ko gutsinda ku mugoroba rero ibitego 4 kabisa bameze neza cyane bayifashijwe n'ubita Marcus Rashford ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Joshua Zirkize ikipe ya Manchester United yahitaga rwose yandika muri 19 izigamye ibitego bigera kuri 4 imikino 13 ubona ko imeze neza cyane iri ku mwanya wa 9 inyuma y'ikipe ya Brentford barusha inota rimwe ubona ko rwose ikipe ya Manchester United iri muri winning form kabisa imeze neza cyane rero ni ikipe ya Manchester United ubona ko ifite umukino ukomeye cyane ndaza kugenda ngaruka mu biganiro bigiye biraza kuba bikurikira ndaza kugira ngo ko ikipe ya Arsenal de Ghana nyine biraza kuba bihura mvuge byinshi cyane kuno mukino we ntuze kugenda ucibwa kabisa ahubwo reka nigire ku mukino wagomba kuba ku mugoroba kabisa rusobanura byinshi cyane ku mutoza Arne Slot ndetse n'umutoza Pep Guardiola ese benshi cyane bibaza ko uno mutoza araza kugenda yongera kugayikwa cyangwa araza kuba asubiza neza cyane agaruka ariko benshi cyane bigizana ko dore ko ikipe Manchester City rwose itamerewe neza cyane muri no miss benshi nahubwo bibaza ngo araza gutsindwa bingahe mbere gato rero nguko nabibiraga ikipe ya Tottenham yakiraga ikipe ya Fulham ikipe ya Tottenham nayo itemeraho zaho nyuma ko atsindaga umutoza Pep Guardiola ibitego 4 ku busa kabisa rero ku mugoroba yakiraga ikipe ya Fulham banganya igitego kimwe kuri kimwe ari
nako mitanigira ku ikipe ya Manchester City kabisa ajya gusura umutoza Arne Slot. Ni ikipe ya Manchester City rero yatsindwaga ibitego bigera kuri 2 akoreka mbanze ngubwire uko byari byagenze ku mugora dire ko hariya muri La Liga Santander ngo nabikubwiraga ikipe ya Villarreal nayo yakiraga ikipe bita Girona ibitego 2-2 baranganya. Ikipe ya Real Madrid itsinda neza cyane ubona ko yari imeze neza cyane ku mugora ikipe ya Real Madrid yandika amanota 33 itsinda neza cyane kabisa ikipe ya Manchester ikipe ya Real Madrid subiza neza cyane dire ko ikipe ya Atletico Madrid mbere gato itarakina yari yamaze kwandika umwanya wa kabiri n'amanota 32. Ni La Liga Santander irimo rwose kwegerana kwa makipe arimo ikipe ya Real Madrid ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ikomeye cyane Atletico Madrid dire ko ikipe ya Real Madrid nubwo ifite ikirarane yanditse amanota 33 yatsindaga ku mugoroba ari nako ikipe ya FC Barcelona barashe nota rimwe. Ikipe ya Atletico Madrid nayo hagati yayo n'ikipe ya Real Madrid ubona ko harimo inota rimwe n'amanota 32 ubona ko hariya naho harimo bato hatari hariya muri La Liga Santander. Ikipe ya Real Madrid rero yatsindwaga n'abagabo bakomeye cyane wo bita Jude Bellingham ukomeje kugenda rwose agaruka neza cyane yatsindaga igitego cye hariya rwose kuri Stade Santiago Bernabeu anako uwo bita Jude Bellingham ahereza paso bita Kylian Mbappe atsinda igitego cyiza cyane azasubiza neza cyane nyuma y'uko ikipe ya Liverpool de Cox mu mpera za kira cyumwe mu ntageze za kira cyumwe rwose ku munsi wa kabiri batsindwaga n'ikipe ya Liverpool de Cox igitego bigera kuri 2 ku busa hariya Anfield Road batsindaga rero bari bameze neza cyane ari nako hari rwose hari indi mikino myinshi cyane nayo ngiye kugenda garukaho. Hari rero ikipe ya Rayo Vallecano yatsindwaga n'ikipe ya Atletico Club ibitego bigera kuri 2-1. Ikipe ya Real Sociedad itsinda ikipe ya Real Betis ibitego bigera kuri 2 ku busa. Ndahita nikomereza muri shampiyona y'Abadage ikipe ikomeye cyane ya Mainz 05 imeze neza muri novisi mu minsi yashize twabona gutsinda ikipe ya RB Leipzig ibitego bigera kuri 5 kabisa yakomeza gutsinda ikipe ya Hoffenheim mu bitego bigera kuri 2 ku busa. Ikipe ya Dien kabisa yatsindwaga n'ikipe ya Eintracht Frankfurt nayo imeze neza cyane ibitego 4 ku busa. Reka ngomeze nkubwira ko muri Ligue 1 hari imikino myinshi cyane yabaga ikipe ya Montpellier yanganyaga n'ikipe ya Lille ikipe ya hariya rwose ya Havre yatsindwaga n'ikipe ya Angers igitego 1 ku busa. Lyon yatsindaga ibitego 4 kuri 1 ikipe ya Nice. Ikipe ya Toulouse itsinda ikipe ya Strasbourg ibitego 2 ku busa. Olympique de Marseille itsinda ikipe ya AS Monaco yari maze iminsi nayo yigiza akara kajya AS Monaco izindwa n'ikipe ya Olympique de Marseille. Ikanyarukire muri shampiyona y'Abataliyani kabisa nayo ishyushye cyane ikipe ya Udinese akiraga ikipe ya Genoa itsinda Udinese ibitego 2 ku busa. Anako ikipe ya Parma yatsindaga ibitego 3 kuri 1 ikipe ya Lazio Roma. Torino itsindwa n'ikipe ya Napoli ikomeje kwitwara neza cyane rikankubwira uwatsinze igitego n'umugabo ukomeye cyane avuye mu ikipe Manchester United wono bita Scott McTominay kabisa ukomeje kwitwara neza cyane atsinze igitego cyiza cyane cyahejeje itsinze ikipe ya Napoli kabisa binatuma ikomeza kuyobora rwose iriya Serie A imeze neza cyane ikipe ya Napoli imeze neza cyane kabisa imerewe neza babona ko benshi cyane bavuga ko ari ikipe yarindimutse ariko iri imbere y'izo bita Inter de Milan izo bita Juventus de Turin za Atalanta za Fiorentina izo bita za AC Milan zose iraziyoboye bona ko bameze neza cyane ikipe ya Napoli n'umutoza Antonio Conte ari nako ngubwira ko rwose ikipe ya Fiorentina yanganyaga n'ikipe ya Inter de Milan ubusa ku busa. Ikipe ikomeye cyane ya Lecce yanganyaga n'ikipe ikomeye cyane ya Juventus igitego 1 kuri 1 bona ko niyo mikino yari ku mugoroba reka nigarukire ku mukino wari ukomeye cyane muri Premier League ubwire byinshi cyane rero ku mukino ikipe ya Manchester City yatsindwagamo n'ikipe ikomeye cyane ya Liverpool de Cox umukino wavugishije benshi cyane mbere yuko utangira bavuga se n'ikipe ya Manchester City iraza gukomeza kugenda igayika kubitwa byinshi cyane bona ko ni ikipe yanditse imikino ine yari muri Premier League imaze gutsindwa kabisa yatangiye kwitwa n'ikipe ya Bournemouth itsindwa n'ikipe ikomeye cyane Brighton of Albion. Ikipe ya Tottenham ikomereza irayikubita 4 ku busa ari nako ikipe ya Liverpool de Cox Anfield Road rero benshi cyane bibazaga ngo ibiraza kugenda bite yakomeza gutsindwa rero ibitego bigera kuri 2 ku busa dore ko uwo bitsa Mohamed Salah yazonze ikipe ya Manchester City bihe byinshi cyane bigiye bitandukanye rero kuri passe rero y'uwo bitsa Mohamed Salah nko nabikubwiraga mu minota 12 gusa yatsindaga igitego cyiza cyane uwo bita Cody Gakpo umuholandi hatari yatsindaga igitego cyiza cyane nyuma y'uko uwo bita Virgil van Dijk yatanze integuza kabisa tera umutwe hatari ugenda ugonga poto uvamo kabisa ariko benshi cyane baravuga ngo ikipe ya Liverpool de Cox iratanga ibimenyetso dore ko rwose yakomeje
kugenda ikomanga itera amashoti menshi cyane, igerageza amashoti menshi cyane. Ubita Cody Gakpo rero aza kubimenamo igitego cyiza cyane kuri pass ubita Mohamed Salah bya Crazy Cross. Uwo bita rero Cody Gakpo anyereraho kabisa n'ivi rye hataraterekamo igitego cyiza cyane, ari nako uwo bita Mohamed Salah ku munota 78 utajya ubura rwose muri no derby ya Liverpool the Hawks ndetse n'ikipe ya Manchester City, atajya buramo igitego, atsinda igitego cyiza cyane kuri penalty. Amakosa akomeye cyane yakozwe n'umuzamu ukomeye cyane bita Stefano Ortega, umudage ukina ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Manchester City rero ikomeza kugenda igayika ikubitwa bibi cyane n'abafana rero b'ikipe ya Liverpool de Hawks bakomeje kugenda bashwamira umutoza Pep Guardiola, bamubwira ngo imikino 6 yose utazi ikintu cyitwa inota hariya rwose ubona ko bikomeje kugenda bikomera, bagenda bacyura bavuga ati murabizi ko nanjye nabagaritse imyaka myinshi cyane igitandukanye, ubu tuvugana mu myaka 7 natwaye Premier League zigera kuri 6 bitakozwe n'undi muntu uwari wese ara muri Premier League. Rero mu myaka mike Pep Guardiola akomeza kugenda rwose amwaza abafana b'ikipe ya Liverpool the Hawks nawe bamwikira bamwaza. Ese wowe kuri wowe urabona koko igihe wabitsa Pep Guardiola afite uruvugiro nyuma yuko yagendaga yitwara neza mu bihe bigiye bitandukanye, ariko batema agenda yitwara neza? Andika rero muri comment umbwire ngo bimeze bite, nimba umufana wa Liverpool the Hawks ese umbwire nimba witsa Pep Guardiola afite ishingiro, cyangwa n'umubura umufana wa Manchester City umbwire ko ese uracyaryamye ku mutoza Pep Guardiola cyangwa yirukanwe, dore ko abafana b'ikipe ya Liverpool the Hawks bagenda bamubwira ati mu gitondo barakwirukana kabisa. Rero ubona ko byari bikomeye cyane. Rero ngubwire ko hari muri Premier League bato nyine ikomeje kugenda ibahatari ndakubwira ko rero ikipe ikomeye cyane. Rero ngubwire uko Premier League nyine weekend ukisize ihagaze, yuko rwose amakipe nagiye ngubwira uko yitwaye muri championnat zose, ndagenda ngubwira byinshi cyane, nagiye ngubwira rero byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero nyuma y'uko ikipe ya Liverpool the Hawks yitwaye neza ndetse n'ikipe ya Arsenal the Gunners, nibagiye ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea the Blues, rero byasize umutoza Arne Slot rero ukomeje kugenda uyobora Premier League ndetse na Champions League, yakomezaga atsinda ikipe ya Manchester City nk'uko nakwibwira ibitego 2 ku ubusa kabisa. Ari Anfield Road yandika umwanya wa mbere kabisa, ubona ko afite amanota 9 arusha andi makipe yara rwose muri Premier League kabisa. Ni umutoza umerewe neza cyane dore ko rwose amanota 38 ubona ko ameze neza cyane. Nakubwiye ko Arne Slot rero ari ku mwanya wa mbere n'amanota 38 amerewe neza cyane, ibitego 18 yizigamye nyuma y'imikino 13 kabisa, ubona ko amerewe neza cyane. N'umukino umwe yatsinzwe n'ikipe ya Nottingham Forest, igitego kimwe ku busare Anfield Road, ndetse anganye n'ikipe ya Arsenal the Gunners, indi mikino yose arayitsinda kabisa, imikino igera kuri 11 kabisa, nta kosa afite kabisa. Uno mugabo ukomeye cyane nta mikino afite, ubona ko rwose wa benshi cyane barimo aravati Premier League arayitwara, dore ko ariwe mutoza uri tayari kabisa, hariya muri Premier League kabisa kurusha abandi, dore ko amaze gushyiramo amanota 9 difference hatari. Ikipe ya Arsenal the Gunners iri ku mwanya wa kabiri, ubona ko nayo imeze neza cyane, yanganyije imikino 2 harimo umukino yanganyije n'ikipe ya Manchester City ndetse n'umukino yanganyije n'ikipe ya Liverpool the Hawks. Rero ubona ko bameze neza cyane mu ikipe ya Arsenal the Gunners, dore ko bicaye ku mwanya wa kabiri n'amanota 25, ubona ko bamerewe neza cyane. Ikipe ya Chelsea the Blues iri ku mwanya wa gatatu kabisa n'amanota 25, ariko ikipe ya Brighton of Albion kabisa nyuma yuko nayo yagendaga inganya kabisa, yahise yandika umwanya wa 4 n'amanota 23 inganya n'ikipe ya Manchester City, dore ko rwose ikipe ya hariya rwose ikomeye cyane ya Brighton of Albion kabisa nyuma yuko izigamye ibitego byinshi cyane kurusha ikipe ya Manchester City, ubona ko izigamye ibitego 5. Ikipe ya Manchester City nyuma yuko yatsindwa ku mugoroba yahitaga bayishyiramo rwose bayikura ibitego bigera kuri 2, ubona ko dore ko izigamye ibitego bigera kuri 3 kabisa, ubona ko bari ku mwanya wa 5. Ari nako rero ngubwira abataka atarera muri Premier League, ubona ko umwataka wa mbere ufite ibitego byinshi cyane nuwo bita Erling Brot Haaland, ubona ko benshi cyane baravuga ko bashaka kuzamukubita icyo bita split, uwo murakizi cyane mu magare, dore ko arushiye igitego kimwe uwo bita Mohamed Salah umunya Egypt, afite ibitego 11, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Chris Wood w'ikipe ya Nottingham Forest afite ibitego bigira ku 9. Reka nikomereze rero bato ikomeye cyane ara rwose muri La Liga, muri Serie A ubwire ko nawo bameze neza cyane. Rero ikipe ya Napoli nko nabikubwiraga amanota 32 kabisa, ubona ko imeze neza cyane kabisa. Ikipe ya Napoli imaze gushyiramo difference y'amanota agera kuri 4 ku ikipe ya hariya Atalanta bakurikiye, bafite rero amanota 32 barayoboye, ndetse ikipe ya Atalanta ifite amanota 28, ari nako ikipe ya Inter Milan nyuma ko yagendaga inganya ku mugoroba
kabisa nayo ifite amanota agera ikipe ya Inter de Milan ifite amanota 28 ubona ko ishwe igitego kimwe n'ikipe ya Atalanta, ari nako ikipe ya Fiorentina nayo ifite amanota 28, ari nako ikipe ya Lazio Roma nayo ifite amanota 28, ndetse ikipe ya Juventus Dortmund nayo iri ku mwanya wa gatandatu, AC Milan iri hafi aho n'amanota agera kuri 20. ubona ko rwose nabo harimo bato hatari kuva ku mwanya wa kabiri kugeza ku mwanya wa gatanu n'amanota angana 28. Reka rero nkubwire abagabo bakomeye cyane bafite ibitego byinshi cyane bayobowe no bitsa Matteo Rutegi w'ikipe ya Atalanta ibitego 12, abinganya n'umwataka wo muri Premier League aribo bita Erling Braut Haaland, ndetse uwo bitsa Matheus Thuram kabisa w'ikipe ya Inter de Milan afite ibitego 9, ariko n'uwo bitsa Zikenan kabisa ukomeye cyane w'ikipe ya Atalanta afite ibitego bigera ku 9. ubona ko n'abagabo bakomeye cyane bayoboye hariya mu gihugu cy'Abataliyani kabisa afite ibitego byinshi cyane. Reka rero nkubwire uko bihagaze hariya mu cyo bita La Liga kabisa, La Liga Santander uko bigiye bihagaze kabisa, dore ko ikipe ya FC Barcelona uko nabikubwiraga y'umutoza Hans Flick arayoboye n'amanota agera kuri 38 nyuma ko yatsindoga n'ikipe ikomeye cyane ya Las Palmas ibitego bigera kuri 2-1 hariya ku kibuga cya FC Barcelona, bituma rero umugabo ukomeye cyane bita Hans Flick akomeze kugenda bamwataka kabisa mwegera, ubona ko amerewe nabi cyane kabisa, niko navuga muri no minsi nawe. Rero ni shampiyona ya Espagne nayo irimo ikubana hatari ikomeye cyane, ikubana hatari, dore ko rwose ikipe ya Madrid ku mwanya wa kabiri n'amanota 33, ari nako ikipe Atletico Madrid iri hafi n'amanota 32. ubwo rero bivuze ko uwo bita Robert Lewandowski umwataka atara ku mwanya we afite ibitego byinshi cyane, dore ko afite ibitego 15 muri liga zigera kuri 5, ndetse niwe umwataka atari rero akina ikipe FC Barcelona ko yabibwiraga. Rafinha Beloli afite ibitego 9, ubona ko nawe ameze neza cyane, uri ku mwanya wa gatatu ari muri Liga Santander ufite ibitego byinshi cyane, n'umugabo ukina ikipe ya Osasuna nayo imeze neza cyane muri no minsi bamwita Ante Budimir kabisa afite ibitego bigera ku 8. ubona ko rero nuko bihagaze nicyo naba mvuze rero kuri shampiyona zara ku mugabane w'Uburayi. benshi cyane rero ngenda babwira ngo mwagiye mwumva byinshi cyane mu ikipe zanyu mukunda bihari, amakuru abagiye hari ndetse no ku rutonde uko zihagaze babwira ngo rero turaza kugenda mu kanya tugaruka tugana ku bindi byinshi cyane, dore ko habara amakuru menshi cyane byavuze hari ku mugabane w'Uburayi ariko rero ndagenda babwira ngo mbararikira amakuru menshi cyane ndaza kugenda bagezaho mu kanya kaza kuza. Imana ibarinde ibane namwe mu byo gukora byose kugira ngo duhuze mu kanya kaza kuza, kugira ngo dukomeze twiganira byinshi cyane biri mu biravugwa hari ku mugabane w'Uburayi mu bijyanye n'urubuga rw'imikino cyangwa amakuru ya siporo mbandi nayo kabisa. Imana ikomeze ibane namwe kabisa.